Eugene Cardinal sikas. Kana koma sikohti. Magani siksi koponi kipiusu pikian minen ni kihko kipteusi kiuchichi. No tawi panjo Peter Cardinal sikas. Kana mama manian skiteu Marianne Cardinal. But she was Marianne Paul for a long time. Kinwish sikas with Marianne Paul. Ette goema na kayase. Kagi make school to home. Kagi make school in Gitans. Egi make school on gawi. Uteke no kama segi megi. Hia peugi down na senu. Edward Paul. Ebony kintogi chuikemat. Maga nohtawi panjo Peter. Ette wegi wi chibos pamis ka megwit. Muista se wakaga ginto kimutit mama ase nistaase gea tegutti kagi tohti tinto kimutit ka piki vehtahiu hepse gini sokinuis ja tausi niin nane Hilda Juju Nia Brenda ja Danny ja tämän tuhtinan maga kuttakakin ei heaat nikäui. Niannu saapikin tahta siahisa ossak. Mä mihti ettei sisissikin muus kisu piku. Kääsmanikin häimä ossak. Muikin vesuust matsu mihti ettei vaho niitsik. Paaskat sekä puahkustsik. Mä keis mäski ihmistä hekääs. Mäski hiin omin muintunuksi mihti etu. Matskaa. Nienään Tepako niinään isuhpikinään. Klaadas kihtaa on nimsepan. Ja kun Romeo Paaminen steis kihtaa. Ja kun tauhti Hilda, Joe, Melvin Cardinal, Nia, Brenda ja Danny. Niinään isuhpikinään. Mä käyn hahki juuri, kun tätä steis nimessä kahki on mis tuhtiuk. Joe on ehanään, Romeo on ehanään, Hilda ja kun Klaadas. Mistä niitä on uhtiuk. Niin aina kohta kunstinaan. Ja Brenda ja Danny. Niin mamma panoa. Hikihe mä oon suuskajut. Että kape uhsuhpikit. Hiki tontsikin niin sopponet puhua. Kaki oneha tuhtauja. Ja tuhtauja on sekä kihtauja. Ja kun nimä mau kauja, jeans koo kihtaa. Matskaa. No komppano jeans koo kihtaa. Kiettää näpeen muutaka. Ja vanhat musuma. Mä kun ne musuma sekä mä. Eikä mä oot simmaut tähänkin piuhpikit. Eikä työt mä nimä. Kun ne on usteessa hoa. Vaan sekä mä. Kiustisu. Paskoja. Memmenuk. Makokis. Wendy boy. Ja huitsohon miamat. Ja kiustis tiukuni. Ja vaan mun skeitin tahto skoa. Ja umsita. Siisikin. Mun skeitin. Kun nyt pukanke. Kaikki siksiään. Kaikki yhtä muut mikä oli. Eikä ustikin yhtä mahti. Matski joku kanki, joku tauhtaa. Mihti tuumi nuunen, mihti tuon tiesi näin tuomtaa tahtaisi kaikki tuoma anskats muhtiuunen teuhti. Kistinkaa ei vaaki. Niin anuja, niin on sekämä pääkihti, nimusum. Ja tauhti nikä oli. Joo, nap bright eyes, little bright eyes, nikä oli pan manians. Joku niin kuin on musta sinnisu, joku niin ansto. Ja tosin tuosim sinän, nussimnen. Onko toisik niin anasiin, tahtuhtanaan. Mä voi olla kuutteus, teissä mä oon puttaka kohdalta, mutta tahtuhtukaa siirtykynään tuolla. Niissä saapasi, kehtoa tuhtiu vyöllä. Vaan heu. Tänne, mihtiet nään maasuut näin tehtiin. Wendy boy saa puhutin,
ichmokmani gaachke ka koegitchika siwio nantu wotosego gichimtaahtum tanoihtavutsk ikutti so gea no muuta kais wâkohtowin musumohtse wo kahki usteessa o tamta tyttykä kaitasna non tanu ja tre nista no ei oo gichimtaahtum tanoihtihtasna no ei mihtiä kistevutta peuhtaskaan isin ton chinni so tan skotapa no no musuma justist kia so ei mahiran ka kihti kossihkos joku nigingi huischaasen pakahami ikotogi huischaasia puju choamian ja mikä oivi peuhti hottimte so Eugene haatti niin keskisena että muun hän tanssikin pei tahkohto mistä samanen jo ohittamaga kaaseis magi we magi chirasti paitsana magi tuhchana kan tuhtami siguatsa kan tuhtami magi we uspi minä chirasti paitsana magi kohti tabuhi ni stopoge yaachmut nigawi yaachmustabu ahum kautakuska tipska gawinpa tamani yaachmut tantegippe tanse piswahkohto tante peuhta peksi kai sinu tahto tipska yaachmustabu kutsika kiskian tapto kegats tahto tipska yaachmustabu tante hohti tanse tahkohto chum sisai sinu egopoge egehate Makau takusuku makawin pa. Magi wais mina waskuche pa isuksi tapun. Musta waskuche nyanse isaskaham. Waskutin lagi. Matska eguhche. Kagi nehtani hioa. Uinistuini hio mututava kawinan. Ja wasi paik nehtani hioich kuyo. Mosega mapap kagi tihchi. Musta makuksak. Memnuks kahkiu. Eutahkauhkaa juhpeutsiah. Matska anohtsegohkaa kisikak muikkaat ngahkaskehtaan kaksipakimakkahkiu nohkumaagana tanti uhtiitsik. Euroopan keskisen negauipan usteessa Napoleon Bright Eyes kihtau, joka elums kihtau Leo Bright Eyes, joka umsa Pereja i omsorg. Når Bridge bor jo oppe løpet der på mamma. Emma Cardinal, Irene Quinny og mamma. Jeg var Irene gikk da, Irene Cardinal. Jeg var ikke omsorgmine. Men da hun stod, hun er jo ikke omsorg, skete man. Hun det man rådde ikke jo akkurat mye. Kapteruna wapasis paddies nimski tahkumia marita ni mama igi he osami just kaiutragi honehatuhtauja ikipe pissut että kun nuhkum igihmi tuhin mama igihmi ato mamstapo igihpeke tamasut mama että no vigi peuhsuppikit matska mana ko hai ki homsu ki tawe ma ga pelahti on kihta Caroline Whiskey Jack e peuhpeke teuni ki witsand peunte kuhpeke maga moi getna tipia ki wâkohtowin sam peunte kuhpeke ni kuhpeke ko teuman Eddie Winstop, Mumstop, gihta Eugene Cardinal. Caroline wâkohtowin pela. Wa ei mihtieti. Ei minä mani gihto wihpe messe wa. Wihpe messe gihta upe keronko. Ma mun skitin tan sana. Ma ton chino gana paskoeka gihtit moi ko mun skitin tan se wihpe messe gisi kasut kehtina naui uihuni. Tane kitte eugan mana. Ege he uchawist pa ma puchi giosist.
Aiwa ismin, uni minegi wahkumio. Uni go ihteek sal ligus. Maga mun sketen dansigi takumat. Maga emicheti yakuntune. Tunguese kan tunamane. Naoi dansigi piswa kohto. Kimichet nano. Das wird kaito ana noch zu mai. Niui takani poan mohtinsto. Generation so gaisi khataman. Instonia. Kia nando mate. Sto tu Ohtawa mai gani wasi sto sikia. Ohtanta tutu ki tusse min tigiwe. Kia. Grandkids kitao. Yeah. I see when I'm doing what I see visto. Det var sådan mamma jag tausten. Så I mistet det jag. Jag går på gisksian. Så hade det inte gå jag har chmoan kin vis mistet då jag be att mot man dansi jag be tack då man. Ai man tun det gisksi. Sagt jo beon det chmoan. He spent Victoria Bright Eyes, we all know is my first cousins. We all would Miss Tuchtel guy. Lupataxon, Albert Lupatak, Madeline, Helen Cryer, Kakyu Miss Tuchtel, Stan Jabo, Norbert Jabo, Kakyu, they're all gone. Ni nano me wapo were the only ones, third generations. Tawa ahum. Irina the gap smart so. Don't chima among skate and dance with what Semara is with you both make it. The only lego bill so picket. Mointo no skate a momute and say taco to it to the Semara is taking to the gorge. A master. So organs over a chimney they have built the Peters. Minnie. Peter Swiss is so of music be opened. Hadn't the wâkohtowin, begon nimsen it a wâkohtowin. Mamma gave it sunny to chicken. I will hear her. Peter Swiss her history has different history because of music be opened. Her dad's side of the so. But her mother's side, nobody hardly ever remembers the mother's side. The dad's side, noch dawi, so Peter got gifted. Heptochi, Kiwichan, Aguel Gifta, Amelia Cardinal, Elizabeth Settlement. Genevieve Giftawa Bible, seems Mrs. Jackson, Mrs. Horace Jackson, Peter Jackson, as my dad's sister. Papoy gihta, don't you gishin papoy? Alice or Arnold, Cecil, their dad. That was my dad's brother. And why chi gihta. Don't you ma Evangeline Eva Hunter, old David Hunter's wife. Amy Hunter, Ernie Hunter, mechanic Doris, Mary Steiner, their mother. And those were his three sisters. And all their kids now were all related to all of them. Maga nimusum on that my dad's side nimusum. Sagias Gihta, Sagias Cardinal. Sagias had those 5 kids, and my dad, Papoy, Amelia, Genevieve, and Eva. I think he had more. He was a randy fella. Mistet mana, I noch da, ich te wong mana mistet. Like Chapel, Big, Wallace, Walter Batosh. There's quite a few of them, and not there. Jack Cardinal. So
So, his brothers were Barner Cardinal, Norris Cardinal, Edward Cardinal, Matthew Cardinal. Zacchaeus, Barner, Norris, Edward, Zacchaeus, and they had two sisters, Mrs. White, Michelle White's wife, Alec White, their mom, Eric White, their mother. That was my Muslim sister. Mrs. Steinhauer, Howard Steiner, we all. Lillian Who? Remember Lillian Who? Leela Emiot, their mother. That was my Muslim sister, So all those, with all their descendants, those are all our close relations from that side. So, I can't even begin to count. Yeah. Sadly, probably about 2/3 hit with that. That's where my blood history is from there. I'm not related so much by blood in Kihiwan, but by name, because my mom married over there. So the only relations I have over there are Teresa Garowa's kids, or else Norbert Jabot's family. But the others are not blood relations. Most of my blood relations are in Saddle Lake and in the States. But I was there because of circumstance. That's the way it happened to us. But when we became of age, because we weren't members in Saddle Lake, and the Saddle Lake people kicked us out, and we had to move back to Kihiwan, because that's where we registered. It wasn't my family from Saddle Lake, but all the others said, "You're not from here, you got to go back." So, although I have more rights to be in Saddle Lake than I have probably half of the people there. So that's a little bit of my history, as much as I can remember for today. Hi.